Conseil ty mandeha amin'olona mieritreritra ho anambady à l'avenir, que ce soit na lehilahy ianao na viavy ny concerné anao ity resaka ataoko ty. Raha ohatra ka anao anambady voalohany le resako aketo fa tsy efa hoe olona efa nanambady fagnondrofagny telo fagnefany, fa raha ohatra anao anambady voalongany, aleo miaraka amin'olona mbola tsy mananjanaka. Na viavy efa niteraka tamina bandy hafa io na lehilahy efa niteraka tamina viavy hafa, aza miditra amin'izay situation zay mihitsy ianao raha ohatra ka mbola andeha hanambady voalongany ianao. Ino antony? Na tianao na tsy tianao, olona efa niteraka tamin'olon-kafa igny tsy maintsy misy lien na amin'ny papan'le zaza na amin'ny maman'le zaza. Tsy maintsy misy lien amin'igny le olona andeha iarahanao. Ka raha ohatra ka anao olona tsy de misy cardio tsara be amina resaka asarotam-piaro etc, tsy ho zakanao zay zavatra zay ary miteraka amina fisaragna fognany tôt ou tard, satria lasa problématique maventy be izy agnatin'le fiaragnanareo no sady zavatra tsy afaka ialagna, satria na tiagna na tsy tiagna relation viavy igny sy le papany zanany, na hoe relation le viavy relation lehilahy igny amin'ny mamany zanany tsy afaka andefa fagna satria ino antony? Matetika amina fisaragna tsy maintsy raika mitazona an'le zaza. Nefany raha ohatra ka tsy sainao micommuniquer le olona zany, tsy ekenao miresaka amin'le papanjanany na mamanjanany, lasa karaha hoe en quelque sorte manakana izy tsy jery zanany, na hoe manakana ananjy tsy agnontany karakory momba ny zanany. Ekeko le izy dans certaines situations misy le olona mi-exagérer am'le ohatra malaka vaovao sy ny tariny zany zareo miresaka l'aise be na rakarakaran'zany sy ny tariny. Ekeko misy situation karakaraha zany, misy ndraiky olo sasany somary un peu bref hoe bon karakory zaza et tout etc, point barre. Fa na zagny na tsy zagny tsy maintsy mbola misy lien fogna zareo par rapport an'igny zaza igny. Ka raha tsy hodigninao zany aza miditra mihitsy. Aleo le olona efa niteraka miaraka amin'olona efa niteraka satria mifampi-comprendre zareo, satria raha tsy comprendre anao am'izay fotoagna zay afaka miteny anao na anao aza misy. Raha ohatra ka izy misy, anao misy, misanule le izy, fa tsy hoe anao efa tsy ary nananjanaka taloha niaraka amin'olo nananjanaka de après anao se plaindre hoe fa magnino. Ka tsy hoe ratsy le olo efa niteraka, non, aza miteny raha tsy niteneniko satria na zaza efa niteraka, fa tsaratsara kokoa olo mitovy catégorie no miaraka fa tsy araika poids lourd, araika taille fine de andeha hagnano combat ko agnatina tokantragno, sarosarotra. Ciao. Maro olo nagnanatra anaty agnatin'ny relation quoi, fa za zany tsy nino. Za mieritreritra hoe bon mety tsy fitiavan-jare anaty na hoe tsy tian-jare fotsiny zany za hoe falifaly agnatin'le fitiavagna anay satria zavatra noremarqueko zany aloha rehefa niaraka zay milamigna tsara zay, misosa tsara le izy ary tsisy zavatra hoe suspect zany nieritreretiko nandalo tamin'ny fiaignako. Kanefa le olo miezaka magnanatra fogna fa za zany tsy mino. Tegna fa hoe aveko fa hoe tsy tian-jare tsotro zao fogna zany le fahasambarana anahy quoi, satria mba sambasambany zany antegna mba agnisan'ny hoe mba nahazo an'izay zavatra zay de fa commence tady misy sombatra sady, kanefany le zareo ivelany zany no tegna mahita kokoa ny zavatra mi se passer am'le relationay que za agnatiny, satria za efa agnatiny zany azoko lazaigny hoe jamba tanteraka satria tsisy zavatra tiako fantatra mombamomba ananjy zegny négatif akagny fa zay zavatra positif amiany anahy ake fogna zany no mamasaka lohako. Kanefany le izy tsy naharitra le fahasambarana zany en quelque sorte satria raha jiaby tenenin'olo jiaby aminahy isan'andro io
kaiky izy regny marina foana fa za fotsiny tsy avy i-accepter hoe marina anie zay zavatra zay, na hoe mba andeha hagnano investigation za satria fantako tsara be fa raha andeha hagnano investigation za, andeha hitady hoe ino daholo le famarinana jiaby sy ny tariny, mety za fogna voaka. Deux choix zagny afaka mi-se passer amin'ny fiaignan-tegna am'izay fotoagna zay. Raha ohatra zany tianao le olo, tsy tianao very aminao le olo, ary anao tsy te hiala, aza mandeha mitady à gauche à droite, na ino raha koragnin'olona, na ino raha koragnin'olona, aza mitady la vérité à gauche à droite. Fa rehefa miseho aminao avec le temps fotsiny le izy, zay vao izy hiatrehanao. Fa raha ohatra ka anao zagny hitaditady vérité à gauche à droite satria tsisy olo parfait, anao ihany no simba après nefany anao tsy mahafoy. Karakaran'izay le situation de ciao. Nisy moment zany niaraka tamin'olona de tam'voalohany zany le raha parfait, le fiarahana hoe ozy hoe bon tsisy karaha-ty intsony eky fa ty no tegna izy aminanjy, ary efa karakarazany hoe efa nagnadaladala le ex-antegna taloha be antegna hoe bon nahita ny tegna izy zakato de hoe sambatra koa. Le izy aloha tegna marina, nandalo fahasambarana ihany aloha, sarotra andainga. Fa rehefa niaraka elaela zay commence nivoaka amin'izay le tegna toetrany, commence nivoaka amin'izay zavatra tsy afaka fenonany, de commence mivoaka amin'izay le tegna nature. Ka rehefa nivoaka le izy satria za efa tsy nagnantegna hoe olo ratsy niarako igny, fa de za nietrehitra hoe olo tegna hoe am'le hitadiaviko mihitsy ty ary ty agnisan'le hoe mba critère tadiaviko tamin'ny fiainako, ka nahazo eky za ty, kefa nipoerapoera à gauche à droite antegna hoe bon ty tegna izy, namagna jiaby me zany fa tenenina hoe bon nahazo joker eky zakato. Kanjo le raha, azoko lazaigna hoe pire an'le ex-ko taloha be aza rehefa tegna nidinigna. De tafalatsaka za, tafalatsaka tagnatina dépression totale. De rehefa déprime me zagny za, tsisy zavatra tiako atao, na zavatra tokony hampanjary anazy j'ai plus envie. De rehefa nandeha fotoagna io me zany karaha raha jiaby, raha ratsy jiaby, tsy maintsy misy fiafaragna fogna le izy. De niposaka tsy moramora le masoandro. Ka rehefa niposaka le masoandro ka de zavatra nataoko voalohany tsy nitady donizaniza intsony, tsy nitady olona andeha hiaragna intsony, fa de hoe misy focaliser amin'ny zavatra tokony andeha ampivoatra fiaignako manokana, zany hoe zavatra personnel kokoa zany no nidiniko amin'izay, fa tsy hoe zavatra andeha atao hiaragna amin'olona karaha, parce que matetika zany midecevoir antegna fogna le olo. Ka rehefa nisy concentré tamin'ny fiaignako za de azoko lazaigna hoe mba nivoaboatra par rapport an'le za taloha zany, de rehefa nivoaboatra me zany antegna de tonga automatique le olo mankaty antegna sy le olo tia antegna, ka engany ka mba le tegna izy amin'izay azontegna fa tsy karaha le taloha.